Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Qandaysizlar? Amansizlarmi? Jеңиш qut bolsun. Marsel жеңди. Men айтайын дегенім, Марсель бойға шығаректен мұрда ушунчалық қату сөздер болған. Марсель өзі дағы айтқан, ешкім маған ішенбей атады деген да. Бардығы маған ішенбей атады. Бардығы менің жеңілімді қалатады. Ешкім маған ішенбей атады. Бірақ мен әрекет қыламын. Артқа қайтпайын деп әрекет қылды. Анан кейде ошол бая көріп қалдым TikTok'тан дағы мен Марсель жеңсе, мен берем кесірем, аярым кесірем деп кейбір баяғы TikTok'ерлер сүйлеп тұр да. Qirg'izistonlik Marselmi, Danielmi, Taksimi, ucharxanjarlar makonimi, dengizlar hukmdorimi bilmayman, bitta bola bilan erki bilan to'xtar, bugun boy ekan, og'aynim telefon qilib bilad, uyg'otib gapir, seni fikringizga qiziq, nima uchun gapirmay qo'yding? Qaysi biri yutadi deb menga telefon qilibdi. Agar ucharxanjarlar makonimi, Marselmi, Danielmi, Taksimi erki bilan to'xtardi, Qozog'istonlik erki bilan to'xtardi yutib qo'ysa, falak gardishi bilan bo'lsa ham, taqdir gardishi bilan bo'lsa ham agar shuni yutib qo'ya olsa, qo'tag'imni shunday kesib, buldog kuchuklarga, pitbull kuchuklarga shunday bepulga shunday hadya qilib yedirib o'raman. Kesib itlarga otib o'raman, itlarga yedirib o'raman asbobim. Erki bilan to'xtar bir qo'lni baylab qo'yib uradi. Bir ko'zini yumib. Moskvada eng prosent az park bul Belis parki. Болгону 1%. Belis parkka qo'shilib, Samazanti yo'l ishlasangiz bo'ladi. Taksiga kerakli бүт dokumentlarga yordam beradi. Hisar jana boshqa dokumentlar. Hozirgi uchda Belis park elektronniy polislarni berib жатат. Bardagi ofitsialdo qo'rqmasdan alsangizlar bo'ladi, yuristlar bilan cho'g'i ishlashib жатат. Андыктан барыңыздар Belis parkka qo'shilib ishlасаңыздар bo'ladi. Eng ishonchli jana prosenti болгону 1%. Ол өте тура емес та. Не қыласың, аярың кесіп, мерің кесем деп. Бұл чисто спорт болтады. Assalomu alaykum Qirg'iziston xalqiga. Marsel bilan erki bilan to'xtarni bo'yiga katta gapirib, erki bo'langa ishonib, nedavolni gapirib qo'ygan ichidan Qirg'iziston xalqini g'alaba bilan chin qalbimdan tabriklayman. Marsel bovrim, krassavchik, молодец, omadingni bersin, yutasan deb o'ylamagan edim. Ikkalasini ham to'g'risini aytaman, hurmat qilmayman, ikkalasi ham men uchun nikto, lekin auditoriyani, Qirg'iziston xalqini hurmat qilganligim uchun mujik gapirdimi, gapi destva qilgani bilan mujik bitta libo shartlarini bajarib beraman deganman, qilaman. Mana shu videoga like bo'lsin, podpiska bo'lsin, kommentariyaga libo bitta shart yozinglar. Eng ko'p like to'plangan kommentariyani shartini bajarib, mana shu profilimga joylab qo'yaman. Qirg'iziston xalqi yana bir marta sizlarni tabriklayman. Erki bilan to'xtar, qaytib sen boy-boylarga chiqaverma. Sen tinchgina kinoyingda bezgaltiring bilan qizlarni vonaga Mercedes Benz tursigini kiyib, ko'chalarga borib kinolaringda o'ynay yurgin. Jeniski tursinglarda. Sen nikto bala ekansan. Senga ishongan men ahmoq. Qirg'iziston krassavchik, Marsel Addushi, olg'a Qirg'iziston, let's go. O'zbekistonlik Sardar TikToker ошол аты сүйлөп тур. Казакстандык эрка bilan токтарды бокстан Марселби, Даниэлби ким уткан болсо, уят жерин кесип тур, итке салып берем деп тур. Мына Марсел утуп койду. Жигит болсоң кесип тур, итке салып берем. Сен экөөсүндай уруш жөнүндө сүйлөп эле койсуңуз керек да Сардар. Мындай алжакты түшүнбөйбүз. Сен жана TikTok'уңду түшүнүшүң мүмкүн, батылыңдычы утулуп калып, туалетке башыңды салып, сийдиги чийип, ошентип эле жүрө беришиң керек. Сен уруш жөнүндө сүйлөп эле кой. Анан ушул видеого лайк басып, анан Сардардын аккаунтуна жөнөтүп койгула көрсүн. Сен жигит болсоң кес анан. Анан аягында бир сөз айта кетейин, бир эки мушкер болгон экен. Бир удар менен чүрүшкөндө экөө бир жолдо келат, бетине чыгып калса экөө бирден удар берип, экөө тең жыгылып калыптыр. Анан бир аздан тура калып эле айланасын карап атат. Бизди кайсы калпа тепкилеп кетти депчи. Марсель өзү дагы сүйлөп атат. Кыргыз элим, казак эли, биз бир тууганбыз. Мен чисто эрке булан менен мушташып атам. Эч кандай негатив жазбаңыздар деп Марсель дагы айтып атат. Эрке булан дагы айтып атат. Өкө тең, өкөнүн эле ортосунда чечип атат нерсе. Комментардагыча промоушнда барсаң, онда кылып беребиз, мында кылып беребиз. Өтө турган эмес да. Болду, мына бүттү. Эмне болду? Бойго чыкты, бирөө утту, бирөө жеңилди. Болду туугандар. Антип зачем керек урушуп,
комментарийда бири-биринин ниетин жеп, туугандар, ушул туура эмес да. Биз мусулман элбиз го, туугандар, мусулманбыз го. Марсель баягы өтө катуу сүйлөдү баягы немесиндечи. Кыргыз казак бир тууган, мен эркек улам менен чечип алам өзүмдүн маселемди. Эч кандай комментарий урушпагыла. Кыргыздын башына жаман чыкса казак келет, казак болсо кыргыз келет деп өтө дерс сөздөр сүйлөп койду. Ошондой болуш керек туугандар. Ассалому алейкум, казак эли. Казакстан өтө көп мындай колдоп жазып атат, анан комментарийда бири-бири менен урушуп кетет. Казак, кыргыз бир тууган. Казактын башына иш түшкөндө Кыргызстан биринчи турат. Кыргыздын башына иш түшкөндө Казакстан биринчи турат. Бул жерде эркек булан менен мен урушам болду. Уже кийин кайра уже эркек булан экөөбүз жарашып кетебиз. Антип бири-бирибизди жаман көрүп негатив болбошубуз керек да. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Красавчиктер. Казак туугандарда өтө мыкты инсандар бар. Кыргыздарда мыкты инсандар бар, өзбектерде мыкты инсандар бар. Кыскасы бүт мыкты инсандар көп туугандар. Баягы кээ бир адамдар бар, отуруп алып комментарий жазып, андай-мындай деп кайракчылык кылат да, андай болбош керек. Но бүттү. Спорт болду. Бир күндө өттү кетти. Не болду? Кайра экөө кол алышты, бири-бирине кучактады. Бүттү. А биз болсо комментарийде бири-бирибизди жамандап жүрөбүз туугандар.